amamlekuni no ema ene eno ena yedi ebu oman no na abanya na se oman panyi biada ye obeba betena so ne to da bia wonom hwe na wonom eye nsesemu esanse nipenti ena ya na ye hyemra no nti no emre to da bia betimi aba beye kotobekuma na aba be hya dehye so wabra emwa wonom oman no entimi ente ho faso ne de eto da bia ya na eho hie nti no mampanyi na danko akufo de oba ye ensakiremu ewo mra kwan so no wode etotu dwa na eno ena eye constitution day no wapa yese yebehwe na yetimi edi na 7 January ena ya na esie okropon de dom ye ne a ukwada ye di anim ya no ena esie na so no mampanyi John Dramani Mahama wafa ne mansoafo ya wono eba amonyoye interior ministry ni so ama ye Ramuntaka Mubarak Mohammed wade aba beto dwa se ewo mu se si eda ukwada de na so wonom etimi edi akwakwahye da fiada enu nti no efiada edi anim yi eye 9 January 2026 no eya de a wonom edi atodwa se eye holiday mena na adwa don ko beka ze whole day enu nti no waso ma mu nyina enhye no so na yemfa eni dwuma sebe ya bibia so ebetimi akoye ede amaye na sede wonom hyehyeye ewo session 2 ewo public holidays and commemorative days no atia wachunso aye ewo 2001 no anase at 601 no eno so ena wonom agina womu etimi ede yefa hodie da holiday we say so etimi ede amenti we eni ensem kakra ye no every interior ministry and so eba ya Ramuntaka Mubarak Mohammed ya wono ena yema soafo etua asuena no wasaye asawasem rahwebedwani no ne nchen eba yenso ye dane ebiachi ede amamu na yekọ ensem foforo mu ye free krampoponi mantama senom na ye ntomfo ye nkyeremu ewo asante mantamo na ebusia ukọ ho a Ashanti South please command no wonom edi dwuma so papa na nsen senia akronfo wenfo etu o my Ghana so sano wonom so emia wonkyere wom se wonhwe emma enkrofo no eni Ghana fo eso sente no ye kase ya no eya de a wonom so ama won homene so na wonom ne akronfo wenfo bi akodi ehia ama etuo ten eya de a wono so wonom ede ahyehye so na senia asem no koye senia esiwie duro ene mpempenso na monwa wotuo no yenkwankotie ACP Sefasata wono enegina eho command nanimu a wonso ede ensem to ensentwefo ne wabra na sompa kasefo ye wo ho a ye fa bie Aye 31 December 2025 no na prosifo enya ne ntie se ndipabonifo bi esiesi ho akote antoa krom ene manso nkwanta kwan no so akoto ahye akwantufo eyetu kwan ayomonyadoa agi omajapade eprepro esa operations ahye ama bronya ne niwiya no na ejina so dendendin ti no ye den American tente ekopie yete so mpese mo yesa nyambrasem ho yenye duru ho apena sa ndipabonifo yi a omye nipa nan ehya ase tutu ometuo edishia prosifo yeso no peni beko nanso widiem esane se yama entete sonko kranti aprosifo nso etumi gina omna so pintin ama omo nso atutu bi hia wo nyame ncha de ko wie no na chese aprosifo etu akeka wo na emu mienu de na omu ntumi nwane mienu aka de omu dwane ye yechichi nipa mienu na yensa kan wo no Mohammed Umaru a wadi mfie eduonu otwe ana yaw frempon a yeta frɛ no na yaw ono so adi mfie eduonu nsia ama yediom di mrika ebesen ko ekwai aban ayaresabia se yekohwe won na nhwemu wo ne aye nanso yante asempa doctor for esi su bia kire se mai nyamedia na chese ACP Sefasata wono ena Ashanti South Regional Police Command no wotua womo ano enu achi no wose enya chi keke ena bia omochi nipa mienu ya mienu so etopia fa anase woto ejai fa tuo no na ne nyina mu no wo chese nipa mienu a wonsa kan womo no eya ade anu achi no hu niema bi ewo wonom enchen yentie eno so mu amanepo asemi si ewo manso antoa krum ho no ye search kakra ye hwehwe ho no enema ye hu a yesusu omno mde abehye ho a omudi bedi omduma ene AK47 etuo baako ene na beba enan pump action gun baako a no so na beba enan BB cartridge a yato ne shell no eno so yenya enan sa yesan hu bag tuntum ye buye mu na live cartridges of BB ammunition dunsia yesan ko pie car bi so a black Toyota Voxy car with registration number AS 6412-25 a yesu se ye hyen a na omukura nhwemu kakra ye kire sa nipa bonifo yi
ya akronfo wianfo pa hu yi call robbery operations p akodi anyambrasam eprepra efie mojagu na miensa ebetumi aboboso akire amanfo ene call robbery ewo mpoho wia gold na ne dodo ububu anu a esi $3.2 million. Yetosu mienu highway robbery bi nso si wo yenahin a omukum driver na okura voxy vehicle obra omudi sa adwuma no na ba nso si ewo sehwi obra omuso ekobowura koko shed bi call robbery ekodi enyambrasem ebedie miensen nyina ade a omagye atum se omo ana yeye Abusia ade a ACP Sefasata wasai ade adesrede eto omaiga na adehyiefo nyina anim sei Ashanti South Regional Police Command etotwasre ayarsabia hodo nyina se nipa mienu a yensankam yesusu se etuo eka won a o meprepra sa bi on bepese o makope baabi akogye ayaresa nti etotwasre amanfo se mu so obi sa aba mo importe ma ho se wepra na etu a momodian metia police na so eye Ashanti South Regional Police Command se mpo no mundumi maha na se the nearest police station bi eba mu bia no omfa sa asem no nkona ye beda o mase na yenu medi nkomo fefefe na chese ensemu a efri Ashanti South Regional Police Command ho eba wabra ACP Sefatata wone yen ebo enkommon sentrefo nyina so mpaka sefo nso yekọ ekọji bie no emu amanebo ensem ena yede amamo no afa yen free way na yensan emra yachibie mesan so mpaka se yasa no ayese yenua anwrofo wonom asa yekọ yenim kakra na yasan aba yachi yekwa homa no so ne ne yankasa yenua bema ye ne ne djuma ewo SOMPA 106.5 FM akra so enso abobo enkomo kakra na enu ada arehosem ne wo ye ne bi esiye ewo Accra Circle na ne nyina mu no eye ojahwehwe bi a wo kire se eto ho sania enema esikoye dumja adwumekuofo ye radesmona ka wone ne mrantie ete won ho egumu ewo ho na ye hwese ensa beka oponchecheku ne ye no atwetwe enkomo na ye ho sania enema esi ekoye na ne nyina mu no amane ya wode eba ye no na kyese sania mesi eka no eye ade a eja no eto circle na eba sa no na kyese eho akwakohia se empanyimfo ye dumja adwumekuo no wonum etua no wone won mrantie no won ba wa no ebema wonan abo won so onto na obetimi aba Facebook SOMPA 106.5 FM Accra na won so aba behwe wani so ade sania eniema asi ahye ewo ho no na yenkwai opo ma hen hona muti se medafo ahweye me gidi sonson hoye onyankopon timi ho oden boyen amane ene enchiremu enoda enkran circle de eja eto ho no sen ena empanyimfo chiremu a na esitie wa bra wankasa so bo anan ekoduru ho no wani so ade no mayentie o me da se mame yesi afufo mu de ka me to se eja ena ene eye omanfo a ewo circle ena eji eye enchiremu enu ayenka bi nhyehu enumre no nsia kono nsumu hono no ena womo mutija ewo eye Kwame Nkrumah circle ya ya VIP mu station hono no wono womo se eja bi aman hono so ewo edan no apampam ya omo tonton niema ewo no enti omo bo awhariye ekokoshe no kwasem nie na eyeza ana so eye shop ni mu enu nti eho no mo ani so no ena eye fire service for womo ben ho omo mo ye FM na mami ansa metwa amanebo no so no yentie eye eni bi a yebi kan ni mpanifu a omo hu se ni jani fiase edi enkomo yewi a yaba fire service for enso opo wadaroma yenye hu ni de ka obetimi akọ straight ama yewi a ne yakodum jadwumekuo mpanyimfo no so na etimi aboaye me da mami Nika say biya eja no etoye eho na me wote say yi na sene no a yehu say fire service for ebo mo homodin eko so eja anu no ene sai bi pepepe na etie ha no say edem jin ni aya ne shop no ekan ye ni so no omo ababa behwe ama chete omo CCC ho no mu ni nyina ni etie ni say aye ejadumfo na wo mo de eye insensudie bi ede ato no ma wo mo kire se
aha no say no anti so bi on be investigation ehu ade ko deport enam so a eja no etoye no nti no mo bia enko ho no mo ansa nti yakasa die aha no say edem din ama dwumadie ene eye ne wo se ehwe ekọ no so no mfani kwada roma omuguso Andra anajuja no eye eja eto Nkrumah Circle for Bank Royal VVIP no. Two shops are abansoro no hono na jay etoya kaminchado one who jano edi kan kobo in station Nkrumah Circle overhead na sepe kobo amanye na isanse wa fidia wode som circle ne important wase ntempana Otonkrama Fire Master Controller or dispatch industrial area fire station. Sawambra. Now industrial area Brand about 840 and unya sa enkle. Ansana industrial area Brand na circle for firefighters no adding can crowd or the extinguishers. Air say will be timid sojana na Ubuswana industrial area for bedruye. Na before cross or the extinguishers ekono. Nejano cry kesia free shopper ususu say ejana started ho kotofu from but we be do you know we have niema yusum ho phones and accessories and niema tetesano ne ho akohia say yeton kranso ema enuano ma wo national headquarters na Accra City. Opa what's a man can not just ADO and Desmond Akana your call equity no no omo one near money be a share na someone store Danny be share no ebi ben wana ma mo temenka meta won kana me bisa se omo one ho kan ye sa won near ma say ye no ebi ben wo ma me ebi ben na ne tie ni se obi anwa anhye danka na mo omo tonton niema e ben shop no ho ebi ena ewa ha no musia ye no muni komoti o isan se ena na ye si ye nti no fire service for bo modin yi niema ni nyina pie ye niema ni bi aye mobile phone accessories eno ho titiro edwadie ena wodie opani ye mwakwa ba SOMPA 106.5 so ye chamo wada roma wo shop ha me shop wo down anti bebi e jane hye no me top bebi e hye no wo ne down me wo accept okay amanibo no tene sen me manti amanibo me wo ha me gina ha ena asem tie enye amanibo me nka so bi na esi ade ni se na light ni go off on and off and the ebdo mu point no ebdo mistakenly ni amani bi won ma o man dumu no so mu dumu ya ana ekonya electrical fault dia fine but this is the case that there's a problem here jenga na for nkata etiko nkata no you should be very very careful because sayama Ghanaian now anya efata ebenya problem or koyimu. How can you build a shop whereby the shop will not be wired by the owner that build the shop, but rather be wired by individuals that are taking the shop? Oh, really? That's what is going on. I'm not saying that they say. I'm telling you what I know. I stood in here. We were happy to know that if you come on a 5 minutes of 5, I'm not going to talk about that. If you win your football, Mijana didn't say, then you're women are more animal. I'm going to be able to overcast and at your mouth. They say, I'm more town. Okay, yeah, that's it. Yeah, Mammy Bakua, Mammy, Semester, one of the minimum year. Mamma, who to any break, who can start to talk to shop my Odiana. If I saw a brava, anything I make a second time. I'm not telling anybody thing. Oh, me because it's here that me Joanna made to say, yes, this shop be actual, Commander, Miss Freehand, and to see that I made father because, oh, several people, but I read this week, yeah, Saturday, we're in the shop near you. And in the shop, she had, so why Saturday, yeah, I read Saturday, yeah, because I'll walk back to Nigeria. And today's team for Penty, now you're getting your maybe be a not just a Nigerian or a Nigerian. Mammy, near a sea and run a joke. I will come in Nkrumah Circle, VVIP station.
one manebo and mediation yet. Mo ene wamane sham nana opon checheku mayena se papa pebusia yenu ya be ma ya wono so yene ni dijuma e wo SOMPA 106.5 FM akra hasenum no e na yekọ ekotie ne nkra no afei yenkwai na yemfa yene enhwemo e wo FM ho na sehwe yo so mra hyebedwani ya wono e wo ho e ye onimonyafo Kofi Bentel Afo wono so e de ensem atodwase de gyawa na ye de aso nam sayoso Wachese suku adankra besemiensa ya wode wani ekyeremu ewo sehweyo so empotamo eho a pene krom nyame bekere ya ade a NDC abanda da so na wonom ehya se PNDC aben so kola na ada wadada da enya ade a wo bia etimi aba besomu na no na wachese oboba ye na nanom edija wonom so mo hwe na mo entimi siesie bia mu krampo no mampanyin so ede abo mo so sempuntu dwuma bia da ye de aban sika na ahya se ne de won pasua so hwe se obehwe na watimi awie yo eno enam sayo so nti no wakwa akosiesie suku adan no ama watwa homemu ankwada no ebetimi akomu akwakosua de wabro no ankasa ne MC onimonyafo Dominic Jesse ebo ne chidom ye nkwa na yekotie MP ni nsemu abra na wonum etwa homemu no wode etuja ananom school kora atitiri ne ntra ne anopa ewie yehye mu ha amampanyi His Excellency John Dramani Mahama ebaye won hyehyeye ebaye na mu ba kone se dwumadi a ewo yempotem a yedi abansika na ehya ase bia no yenhwe se ebewie ne ate yensa afiri ho a eye ohye na amampanyi edi amayen na yenso yedi saso die emayen anam so makakra enne a 2025 nso ko na ewiye enya yakopon amakwan se dwumadi na amampanyi di hye yensa no yedi ewie mu baako Sadan we are can was me eshase 2015 ananom a mode mukru school nyesi wiese ya eyemo ejapade ebesere na yama yeni akoho yie pa ewie na chese nipa yate ne nke wode wani ekyeremu ewo sehwe yo so a wono ene wo mno ahyebedwane ya wogiremu mno ahyebedwafie etwe empuntuo ede kyeremu ewo aboboa no wonimonyafo Bentel na no di sem eno no na eno echi no na wahepopra ya wono so ewo pene krom na so agya kasemu ekyere sene wayo yi de won ho adwiri wo mo papapa ne nsem ni ana mo yebeda wase ene ade ya wi ni ho adwiri papa na pene krom ya mba kyere school ene na ni na yemi age ene papa yiti abakoswa yekan ya nse mfie dunie ene school aka babuju ene na enye no wawa because Ocean Sphere a PNDC which are a na NDC 8 iti a chese NDC for any away school na ibeda wase because we a chance ewo NDC penso abaya bako yentimi antwaso NDC penso na yesan abewi school amaye yeka wase yame echiramo aka adeba konso besere na monye amuaye Usha aha aya center and so school in the quarters. Investment yedua to na atu MP nanto yemampanyi John Dramani Mahama. Enya Oliver Twins always ask for more. Wachrese won school park ibinsu ya dia nkombeye ni ye beboa wono biemu krampon so no eya dia wono mo computers PCCB ewo ho nanso no edanya wono de begum amankwada na nya so mfaso de no eno so akwa boachi bidi nti laboratory center na laboratory block no wasrese mpanyimfo ensameye wono madum wei eye pena krom nyame bekere ye no ewo sehwe yo so empotem wo hipopro ya obutu ho na desrede ene na seda ena ekoti ye no ye free wana ye nremu ewo eye ebunu mantam no emu na bunu east krampo ena yakwa kwara kwame danso ene ne mpotem wo de wani kiremu ewo ho a papa wono ena eye mrahye bedwani edema adehye ya omo ewo kwame danso ene ne mpotem woni monyafo kwame twemesi ampofo wono so akasa na wachirese wiase adebia da wonim yono yele ho fra koma fan mu na ye emposi ya mu abaso a wankasa na wonyuma pa ebedi wanim na asan ede wachi na abokwan pa ede ato wanim ede amaw wachirese nyankopon ebo nipa no ma obi ya talent na ebidie no sene esitie no egu ahodo ebidie eye football anase ball boy no nti no wode eye kwame twemesi ampofo tournament eye ade a wode ahyehyɛ so empotam ho wonoma wonim football ho enyansa na sene
nimdeɛ ya wonim bopano ya no wo hwehwɛ sa tournament we se de ma wonom na mpanyimfo twetwo ro ya wonom so nimde e wo sa ball bonu mu no e ba behwɛ na akwanya ba wonom atimi afabi na ne nyina mu no wase we se ne de wo hwehwɛ ye e de ma wonimonyafo ya efrɛ no Yewura Yusuf wono e na House of Folk Kakra House of Folk waye wonom e National Communication Council ne chairman wase ne waye de wahye wonom animonyam ofri bantema na wase wiase ene mpatam okrampo no wo hwe under 17 a ene wonom anya kokroko e wo ho akwa medanso wono so na ayo kate yenko na yenko tie wonimonyafo apofo ne nsem ne bia wode tuja ene nyame adom ye o manyene nananom gan e wo ha nananom wiase e wo ha nananom zongo chiefs e wo ha ye o nyina beta ya chi na ebedi agro pepepe ye wo talents bebre e wo krom ha e wo district ya nyame ti ene ye wo under 17 captain Nabi Joseph na ofri family so a eno ti eye nkranchesam e masani wesi nyina yufu no mo yire mo ho na mo bobo na mo be komanim obi dia ne ball enunti se obi ni ball no boni here otimisisa nipa bebre that the whole district the whole Ghana enti we na ye bono elim se dache ebenya talent bebre ya ebeboa district ama district atimi akonanim Ebusia ne wakasa ye eyod monyafo kwa metwumesi ampofo na wo kyerese Yewura Yusuf ya ono ya chairman National Chapter Council no wono na NCC ai wono na yetitene ni wo mu a wode ebo na baso se waye ade ode monyam hye abre wodom so ene wo mo empotem hofo na ebusia senia mesi eka ye no endpoint homeopathic clinic premto brekase na wasogu a wutie ne yemfa seda enfama wonom eye ayasabia homeopathic kwaso na wonam esanyale wanu tine yade krankro biada ha won wada romament na se ema no entwo enko ense do bomode ya Dr. Duboaten wonna pafo sa wo ho nsem prostrate ho nsem a enkoye be ma wode bo ani atibikeja na da ho wanim guase ebia wontine no widie mu nyale wa hodo ni nyina da no wose wode ba obehwe no wasiesie nkasem ha no massage ni nyina da woye bi ewo ho na kira kwan no ewo Shell Signboard Spinters kwan no so akra ha se nom krono mabo hia komasa ne nkwado betimi afre no 0244867068 0244867068 and 0274234321 na waje so eno echi no onga Mama's helping hand me pa chobe ye waduane amana yoda eno ane se wo pe onga nti ye kanfo e de amamu amoso no mo ye enuane eton restaurant ahodo ene wo a won so ye aduane e wo fie mo so so mo ye matrons ahodo no cooks ahodo no mo nyere mo ho na mo mfa mo ni enche mo onga akache e wo adwama so babiada na mo nkwaje mo de na bibia so entimi enwie mu de e wo mo aduane yomo na eno achi ne kasa mineral water Kasaloma Ventures Adarament no wase wode kasa mineral water no aba adwama so na kira kwan no e wo Taifa Kra ase no Bok Hospital na chi bomode ase dwumedi a wodie wo to nsa fredom amoa bebo okutu pase be ya dwumedi no be wie mu edmonyam hyemu no me pa cho ya na wode wode kire wo mu ho mo moto drinks ni nyina so no ye kanfo ho e de amamo ene ni nkita ho e wo 0206 469 430 and now 0303 965-780. Na yedidi yadu media eyedani ada yade beba na ebi wa kura pa aduane si wona do nsa wom no asore wa hwe beka sa wo twemp na be ma mesro e ma ye fa cement so wa bra yade bi e na ba be kekere wo wanu mu ato wontimi enide hunam nyina yo ya waposo malaria no e na e ha wo enu te wo ho na wo de ho na hyew edu widie mu e ye time herbal mixture time herbal center Dr. Tafri Japan bo be ma se enka ncho se nya binom e ye TIME be bo ho ban e de afrinyale wa hodo nyina so ho 0244417669 na watimi ene no e de enkomabusia ye nyina asenom na ye ntwa ye homrate ba de ho no ye de aka ho to me chenya oba enipechemu ana diabedachi nanso ubetimi abwana manenya pomodin free ne mofrase Janvita ye the milk papebi nutrivi aye ye nkwada eduanya de na amodia ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni foswini chopa mawobana apomodin free ne mofrase Janvita go do be pray
Yamvita, a delicious way to grow. FDA, Aji, a Jodi, you Katoyato. Embra, me pacho brana me shadi o bagi. Bra, Aden, and Nansubium. Hey, tell me about me say me can't see you back queen. And where you mean say? Bra, Sanya, time about Misha, Esia Jimmy Nimi fear for and Yadia Bako, Ebesway. Where dear, who this are offering you now? Time about Misha, make us a me do one dance ya heaven and a demba copy. Ain't it some malaria, where drawn a time about mixture. And yet, and you go, dear, no more to I want to me any dear no. Time about Mr. Jono and a Yamau. Or bar one fire for dear one aquadano for any aquada when you feel do you and to me a dray. Sir Obato a dray be anima. She said Wako Hospital and answer lab. I'm here who say, oh, a 3-day malaria be answer. Sir Opa, time about Mr. and we do it to her for any check KNG Herbal Center, ever in Rome, Abidjan House, and about Kosovo at Tonsu Monaco Junction. And no Echi, Ubenya be at over the counter medicine sellers. Any herbal shop do dona in. 0244 417669. Kayo, set time mono TIME. Time herbal mixture. Afi Maya fever bia dani ziba ewo munube tuako. FDA aji ejodien kratwe at Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de friend the premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ube hu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo konoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Sprinters de friend share signboard no. Hudu na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechiro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. SOMPA 106.5 FM Accra. Yetifo, Yemamo Afishiapa, Yetemuso na ya sorry. Mo na ade nyina eyeye. Woni aba kosia go aboagini. Obetimi afrena kosia nshira. General Manager Emma SOMPA 106.5 FM Accra. Edamase yesrenya minshira ene ne bambo emamo. Afofofo aye ba besimo no. Onyame enyam akoma so ade emamo. Kosoa edi echi. Kosoa ne yenko nakrana. Na SOMPA Emma akatuapa no. Ye woni papi edemamo. Etifo fidie no. Eto SOMPA 106.5 FM Accra. De biarada neti edwumedi akodo na wabrabo ebe feni munyemu akwanumunyemu. Ye Facebook page nso eye SOMPA 106.5 FM Accra. And a YouTube nso ye SOMPA FM Live. Na ye kan se afishia pa. Yadamo se we efe SOMPA 106.5 FM Accra management ho enye de ma ye ne T4. Onyame hia mo bebre. Ye mamo afishia pa. TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapampa adeshemaima yenhwa na yemu ensem ne nyina kom na yentimi entu apo ewonsam no so ye twabo sompo de ne akyeremu ewa mahodo so a na eye US abrochimemu ene yakwakodro na wo mampanyi Donald Trump ade a wono so esan ko ewo eye Venezuela manimu ni nyina ne se wo kyerese wo mampanyi Nicolas Maduro ade a wono so aso ne Russia fo no eto kese waye ohintadu akyire ase waye spy bi na wo de etil se kwakoma wonum ne ade no ena wo kyerese wono ne tamfo adamfo ne tamfo eno tini ye kasa de wakwa akwache Venezuela mampanyi Nicolas Maduro wono akasa ne hokani ena wode wonom akyeremu ewo US abrochimemu se wode wonom eba begina emra no na nokura no akwakwache wo mu no enye se wo jai wo man nsansa wo sa ba betie tua ewo wonom so na US abrochimemu ene wonom de wo mani si so de a na due eno ti ye kasa no de US secretary edema eye state Moko Rubio no
yewura moko Robio wɔkyerɛ sɛ ɛyade a President Maduro ɛyade ɔmo de ne kwa kɔgyina mne no ɔmo de charges awentene no na ɛba ne sɛ ebutia de dia ɛne na kyɛ sɛ dia ya na ayɛ ɔman ne mmra no sɛ ne sisiɛ no wɔbɛhwɛ na ɛtimi ɛdi no wei aka ho ama Venezuela man no asɛ agigya kakra ama wɔnom so adehye esu frasrafo ne sɛ baabi aduro no deɛ ɛduru atafa mpieto brɛminti no wɔnkeka wɔn ho na wɔnko ɛmfa enye wɔnom ɛman wei ɛne ensɛm kakra ya efri US ɛne Venezuela ɛba yabɔ mu nkyeremu ɛde ama mo na yɛ gyina ha sɛnom ɛde ensɛm ne nyina da ɛsi sompa fidie ahodoɔ ne nyina da ɛyɛ ade a yɛfa yɛ wɔ abra na ensɛm no etwafa sompa 106.5 FM Accra so yɛfa aseda ɛma enwumaku ahodoɔ a wɔnom ɛta yɛkyi ya endpoint homeopathic clinic wɔno ɛna edi kan time ɛba Mr. Onga Africa Soma Ventures ɛne wɔnom aka medi de OHENEYERE MAAME YEBOAH ASIAMAH bronya ma menna bema safo kantanka se ene me ankasa me brother apam dada wɔn ene boa me a awie Sompa FM ebrem ye sorry adwaso na ensɛm ahodoɔ ne dwumedi ahodoɔ ya ɛkɔso ne nyinaa ɛwɔ sompa mfidie ahodoɔ no so no yɛtimi ɛde atoa mo so